لسر کل ها زیرزوانه یا کو سر به نافچه چنارا دیاربکر ویا و لسر یا دیاربکر و مردین جهدگره خباتن کولیاریا شونوارناسی بردوام دکن. روش بروش بر همین کفناره تین دیتن و لسر وان لیکولین تین کرن. هری داوی دخباتان ده بر همین کو ده 100 سالا چهارمین ده هاتن چیکرن هاتن دیتن. دخباتن کولیارناسی ین لکل ها زیرزوانه ده دو بر همین نو هاتن دیتن. یک جوان فلوته کودش به بلورا کردی و هر وها جهستی لنگی میه هاتیه چیکرن. یادنجی مفتاحکه برونزه. دیروکوان هر دو بر همانجی حتی 1600 سالا جی دچه. لسر شونوار کل حاضر زوانه خباتن کولیاری 4 دم سالان بردوام دکن و حتی نها به هزاران برهمن جبریا به هزاران سالان هاتنه دیتن. مامسته بشا شونوار ناسیه و سروک تیما خباتن کولیاری لزانینگه ها دیجلیه دکتر آیتا جوشکان گوت کل حاضر زوانه کل هکه سربازیه. لیبله ev berhem nişan dedim ko nişte cihin kelhe bi hunere veci mjol bune. Çalışmalar hiç durmuyor. Şu anda da hala devam ediyor çalışmalar. Xebatên kolyariye benavber berdewam dikin. û em gelek berhemên giranbiha kifj dikin. Me di xebatan de filut û mifte dît. Me parçeyeke filutê dîtibû. Parçeyê dî jî me niha dît. Bi van berheman em dizanin ku li kelehê çalakiyên hunerî jî hatine kirin. Ji aliyê ronîkirina dîroka herêmê ve jî ev keleh giring e. Her dîsa bi saya kifşên li vir bi 100,000 geştiyar jî serdana herêmê dikin. Em çaverêne ku heta dawiya 2021 ji 400,000 zêdetir geştiyar serdana kelha zêrzevanê bikin. Doktor Ayta Coşkon got ev mifteya mefreq ya sunduqên ku tiştên giranbiha tê de dihatin helanîne. Da ku hûn da nebe wekî gustîl jî hatiye bikaranîn. Restoratör Helin Çetin jî çavderiya xebatan dike û berhemên ku tên dîtin paqij û nûjen dike û dibêje ev cara yekem e ku li vê herêmê ev berhem tên dîtin. Tiştê berê derdikevin ji bin axê derdikevin hevalê min derdixin tînij mir ez jî vê paqîjiyan wan dikim. Pir zehmet e tişkî yani gerek mere hêdî paqij bike tu eşka paqij dike. Em ew tişta zerarê didê ji wî hawî gerek em hêdî paqij bikin. Salê çûnî tişkî xweş derket me jer diko dûme îsal jî bronz hûngilîst derket. Misal wê sêra sadece paqîjiya wê dikir. Cana hinek tiş heye saetekê paqij dike, cana 2 saet, cana jî diro paqîjiya wan dewam dike. Kelha zêrzevanê xwedî dîrokeke 3000 salî leşkergeha Sînorî ya İmparatoriya Romayê ye. Li ser kelhê di sala 2014 de xebatan dest pê kir û ev 8 salin xebat berdewam dikin. Di sala 2017 de perestgeha Mitras hat kifşkirin. Perestgeha Mitrasê di cîhanê de deng da û ji her aliyên cîhanê bi sedan hezar kes serdana perestgeh û kelhê dikin. Kelhê di sala 2020 de di nav lîsteya demkî ya mîrateyên cîhanê ya UNESCO'yê de cih girt. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.